Good evening, everyone. Manipur thokliba thodok wathok sing khudak khudak ki oiba thodok sing amadi thodok sing adugi horak from madugi afaba solution matau karam purakadagi haibigi wakalonda Mami TV na akan na semjaba Mami Evening Times thoram sida meeting tabiru punang pu ahan mukta damar si thoksom na taram oxjari ngasi Manipur thokliba kanglup ki oiba irang asina maram oire harga yamna tangdu leitadan leiriba phibam asida matau karamna masigi irang asigi horak from kari karino aduga irang asidagi aikoi matau karamna afaba solution amada purakpa yagadagi haibagi wakalonda semjaba adugumlaba akhanaba Mami TV ki oiba Mami Evening Times ni ngasima aikona lokhatjariba se ngasimak aikona thengnari madudi kaino hai matamda Manipurda haukiba megi tarik marida thokpa thodo ama nongpok sekmai ga naknana leiba bi finom haina kangnabu khul aduda atopa community amagi nupi anibu miyam mangda khongoi nakhibagi thodokna maram oide harga malengi mafum kiada Manipur bu India bu adi masak thihalle haina India ki Prime Minister na fawu phongdokpa leikhiba aduga mari leinana haiba tare Mizoram da leiriba Meiteis ase akogi Mizoram da leiriba tongan section kya na Meiteis ase hankiba faragani Meiteis ase Mizoram da lehendabna faran kana phongdokna rakba maduda leiriba Meitei myam singna akogi leibada kinaba polakpa asigumba myam sing ase dagi kari oirakpa yai haina khananabagi damakta haitare ngasigi pujarakliba topic asi fat of Meitei in Mizoram haibasini Meitei singi laibak Mizoram da leiriba singi ngasigi thoram asida khananainabada ikoi nungainabagi damakta haitare social activist ikoi mingona panjarabada Dr. Kiran Janrembam Mami TV studio se lengchendra leibire Dr. Biso ahan maktada taramna oksari khurumjari ngasimak Manipur gi oiba thodok wathok singa mari lenana Mami TV na tongan ba I pau kayamram pudun lakli ngasigi oiba phongphong sari bai tare kuidriba pau amtang mayam da tamjaraba matamda ngarang awang sekmai gi nongpok ningthau haina khanaba mafam aduda khun ngaktuna leiba Meitei singi bunker sing Assam Rifles na thugai khiba mafam aduda sak thin basaluba 407 aduga bolero gari amada satkiba miyosing gari khundok amde haraga lanjana rakhiba aduga ngasi mamu mafom aduda gari lobo sangu matamna Assam Rifle na fabi raga haitare makhoi otpi khibagi pau aikoina huji phongphong sadana fangli aduga ngasi ki top is khitang changjan jarak raga haitare ojak kiran da laksoning basi Mizoram da huji MNF ki sharuk ama oriba pamra aduga adegi MSU hariba sing asina Manipuri koi Meitei sing Mizoram da leibe yaroi haina adi warning torpon marga Manipur dagi Mizoram da leiba Meitei sing ase lanjena bagi phibam da leiba aduga even hayeng dagi charter flight forward service tawduna adi Aizol Silchar Imphal adagi tongan ba mafum sing da service tawre harga Meitei lising mari gi mathak tai de hondokna bagi thabakana faikhatli haibigi paw ma khuna phongphong sadana fangli matang sida laksaningi bu wafam di hojik tholibi issue asiga aduga Mizoram da leiriba siga anigi relation masidigi lakadaba consequencing masi de haurakhiba mayam sing se marik chumna kitang pawdambi ai thamjage ngasi Mami TV gi Evening Times bu miyeng tabiriba mading ngasi Mami TV Evening Times ai bu kobidana ngasi fed of Meiteis in Mizoram khanana ba thoramda saruk yambi bu ta hamuda Mami TV gi kampuna mapu ai Mami TV amadi yengbi punam poina kong kai kong sari taseng nuji hangbiru wafam sing ase ekoi masigi wafam thamjadringai da ekoi India ase democracy sa lewak amani haiba tarakasu ekoi constitutions na loina pullakanda ekoi praja miyam adagi ngasi gi praja miyam gi seva toriba executive boiro legislature boiro judiciary boiro punamaksi pullaga leibani haiba sing ase di malem miyam mangda masigi ona tainaba wahan thok leitaba manba mayam ngasi India manung thoi particularly ngasi di northeastern state ta ekoi gi India gi adugumba yam awang no pukchi dai da leidiba Manipur si ekoi gi border fencing chu ekoi gi kilometer chahum ga mawdra hen horaga leiba ngasi fawda masi bu yengchen bidana haukraba chahi humdra taruk sida ngasi India independence da natraga Manipur na merger agreement sign tawnaraga haitareko masida India da tilaba matungda India gi fiba nu changra matungda ngasi di Manipur da karamba film da leidi kai dawri haiba se karimta ngasi India gi lengak ngasi union government sing natraga state government gi karaiba elected sing na leibi dabdugi madugi chap chaba madugi mahai ama ngasi phangba hore aduga ngasi madugi maramdana oiraka ngasi di India gi adugumba keno lebak si ekoi gi culture da art and culture da natraga sports da even Manipur particularly ko yamna masak tak palam da mama oiraga su angalingai matam da adugumba leiramba culture ong haitare political culture ngasidi Manipur leitabadona chap manare leitre haiba chap manare haibadi huji thoiba tawdo watok singsina political culture singsi leiraktrabnina ekoi thangnaba leibak singna Manipur
si ikoi taseng yamna hantaba thak amarasu ubiba yengbibudong ngasi tholai aduna sumba mayam singsida ikoi kaino hai kan ikoi ngasi federal Meiteis in Mizoram khanar matam di yamna puring nungsiba maka phawi ngasi de ikoi democratic form of government ni haiba matam sida ikoi na ikoi gi democratic form of government or countries da ikoi praja amoina ikoi masigi political instrument mayam ama lairiba singse how far kayamna masigi mari lenaba singna masi exercise tawnaba hotnari tawri natra parja sing khoi kyam khange haiba potse matang ase kun pusulaga nainaba mathau tai ngasdi Mizoram gumba lamdam amana ikoi Manipur gi manung da thoiba conflict ethnic cleansing kan sinakpa ethnic classes aduga community anigi marakta community kunthraga mari manga leiba nifu mya lei aduga recognize 34 lei haraga su ko nifu leibisda tasengna ani sigi pot oina khana chaina borom da tahallaga chatkiba post yam nungai te pot ma fawringai da tuan tuan ma thodo wathok mayam ma divert toroknaba manba adagi jas yamna political man ato to pa manba koi praja singi tuan tuan wan thok manma mayam lai swice da ikoi hek toina panjaba ai gi kaino singda unaba sing ada ai tok singna panjaba da aina democracy gi wan thok se ngasi lana by the people for the people haibasigi mahutta ona taina bada ai gi jati ai gi furup ai gi nungsi chanaba ai khangna chanaba singdubu madubu mihut oina muk thagatpa mihut oina ba samakpa mihut ohelaga leader ora kanda amuk leader ohelaba matungda leader dunigi magi thangiba khongthang nataga lolaiba maron singna lo oina chanabagi pot amada lanbagi fiom da democracy wan to khanbagi type da tarakpaduna ngasi tongan tongan pot mayam lai ngasi di Mizoram gi chief minister Zoram thanga matam amagi underground organization gi leader mu erami aduga mahakna hai aikoi jo community singji punsan da bohna bada aikoi di Bangladesh gi lakera Myanmar gi lakera Manipur gi lakera atopa jaga gi lakera aikoi gi family ne loitir tarokana makoi bu refugee magi status pira kanda center government to wan kro mayam thadraga sangjana ba pini haiba potsi ama laikhrabne swice da aikhoina mejo community bu yamna moi jo community da kuki tribal singju sing kanda moi logjagi ba moi ge expansion makoi ge organization natraga kari haijige aduda aikhoina urbu wafam natana ngasi de aikoi Meitei community aikoi malem da aikoi gi tasengna haraga de aikoi gi horofam je aikoi gi Meitei gi adugumba sahi lesing ani gi puwari thajaraga leiba mayam da di yamna adugumba indigenous people an leiba purupta aikoi di gi yellow fruit oin leijariba aikoi je ngasi di saidang ba kangu singna illegal immigrants mayam singduna adugi makhoigi phida singdo phangba hawra akanda ngasi phamba chalaga hippa chalakana moin toring crime mayam chathabuduna ngasi khoigi adu thiba laibak thiba tangkak amda oiba matamda makhoigi adugumba organization duna sangdorokpa expansion duna Mizoram da chelakanda khoigi mission tara haina ani hektam tawjai ai language ta ko haibadi elected makhoi kaino yauna ani tara yauna moi cabinet minister ani yauna Mizoram government gi makhong ko luraganda makoi gi civil society organization mayam tamna kan tawgi vibe do madun mayek singa tha ngasi di federal Meiteis Mizoram da ngasi thuiba notification mayam makoi na government na tholai ba natraga even moi Mizoram front gi para moi ba ngasai panbi gi ba anchor panbi gi no tholai ba potu oiraga su maswais da makoi na muk themjan mu khojam gi wafam mayam ma leiba la ga su koina masi thajani ngai thoinu oide makoi di only makoi community mayam da nuksiba makoi community thuiba war matamda any jagada war gi chap chaba magi rules chana kangnon thamnaba thamchen onaba taragasu leite chana kalu leite rule leite law leite magi aningba apam ko sirasi to mayam lei ekoi gi India ji ningthau mayam ma palamaka ningthau mayam palam lebak mayam punjil lakanda hojik ti ekoi madu thupchen rakanda ekoi gi democracy pa lebak ona leragasu ekoi tasengna Manipur su matamam ningthau panba lebak am ori matamda landa farba lampa mayam da tawgiba mayam singse phajataba athiba mayam amusu lei matamdu social media gi potu tienbanina leitabani hai tariko masigi platforms leitamni ugitabo nena ikon thamba yai tamje ko adu phataba tawgi haibi wafam de te mayam amusu leiramgani haijari aina haijai adu military junda chaliba even thangnaba ikoi leibak hai country Myanmar sida chathariba mayam singsida ikoi tongan ba mayam am ikoi ngasi social media u phange bako even Myanmar rongi uri even lambi mi ai no pim chama kapaga tamu da hatbagi viral oye hojik karamba country gi no mi se matup semaga manga kakthalaga makhut kakthalaga tobo ikoi na mayam am uri mathawa khairaga part mayam lauthokpa suma mayam oi aduna ikoi India gi democracy si sanana ba honor matamda ikoi matamama ikoi Indian Endurance Act hana leibase masi pass tawna ba honor matamda ikoi gi Britain gi apauba ikoi gi leader mu oiramba ikoi oiramiba will certain high gum lay Indira gi democracy na ba yaroi hana mana kanna matamda oppose tawgi karam matamda no 1911 da hoi tana adum yam chahi mamang da u ke India si yaroi habdi mayam am pullaga leibani na
जाति मैम पुल अमा तौने मा हाई मरमदी कइनोदा माना सस्टेन तौब ngमोय हाइबसे अदवाइदगी हौना मीगी अदुगुम्बा कइनोदना उखी अदुबो अखोय हौगिक सुंबा मैम सिदा सुंबा थोलै मैम सिदा सिगी मैम से कराइ थोलै नो हाई कांदा अखोयना ngasi लेरिबा कॉन्स्टिट्यूशन ने पीरिबा अखोयगी प्रोविजन मैम अरगी लॉ मैम अरगी आईपीसी वगैरह चाबी लेरिबा मैम सिंगसे ngasi दि अखोय आर्टिकल मैम सिंगसे अखोय लेरिबा लेजिस्लेचर नो ओइगेरा एजुकेटिव नो ओइगेरा और इवन मदुगी मैम सिंगो सोंदर अबने मोगी योसबी मकोंग ओ मोरिबा अखोय लेजिस्लेचर एजुकेटिव जुडिशरी ओ मकी मपांगल से सोलकपनिना अखोय इंडिया दा तसिंग लॉ से अखोयना हाइनेको Constitution of India, I is the supreme authority in regard to all matter relating to executive, legislature and judiciary. It cannot be challenged by any other legislative power. Haibado, ngasi tuan challenge the woman ba mayama. Executive na magi exercise of the land to woman ba, legislation to woman ba, judiciary na may power putubungam the man ba, ngasi uruk puduna, chumba mayam the toll air. aduna hoji ekoina makoina sumaina open da makoina piriba makoigi comment mayam natraga even order oigera amu sangdai na oigera summa mayam ji ekoi constitution india da ekoi democracy pa leba amudu ekoi masen hatok no ekoi masen jengchno ekoi maren nuksinaga nu haiba pose krai di yauke ba lo laitabani ko malim gun chu leram moi adu tagadi ekoi gi manipur da thoiba thongdok wathok mayam se ekoi gi mapal lam gi adugumba kano gi lengak ti yori ba singna su ekoi bu yamna usitana handana uhali ba sing se ekoi ngasi lengak ti yori ba singna su thola bra haina prajam yamna yam nungai ta ba pen da ba mayam phongtana ngasi de ekoi karam ba ekoi provision sing aina ngasai mamang da haijagi ba ekoi gi democratic form of government the political instruments sing ji kari sinare sinare kayam bhap tare rule procedure mayam se ekoi khangba da ka tare ba khang da tare ga di ekoi pharak ta ba pot ama lei lerak oidra haiba potugi sapchaw pota amakak ai panjage manipur thokiba sina mapan mayam sine koi manipur se lo khangdaba rule chana daba rule lo laitaba dong urakan da tong to ya da manipur da apply to chalpa ya bai mong urabra Mizoram government na even Mizoram thangana PR thamon thingjalakpa moi mayam felicitate torokpa ekoi se sien gyu mayam du ekoi ta sengna makoi mayam ot loba matam da hai tare ko the Oath Act 1969 da makoi na lengak po moi na wasak lo matam da kari lo ki lebak sigona kari tawni hai ki geba makoi ekoina ngasi mute amon tharu krisibu makoi community katang tugi atra madugi puthokna bana tra makoi gi awaba grievances puthokna ba khan gi bra tra manipur praja hol gi wona khan gi bribe je swai ta singjaninge adu itagadi ekoina mamang da thokye por amada ekoi gi yong executive kaino da home department na tasengna ekoi gi kaino chief secretary ba amana ekoi gi speaker da duty assign to ba yade masigi poche aina kaino da khanjabada ekoi rule of person kando business tasu leramgani madugi potu dadi the breach of privilege and a contempt of house soidam ki taramgani khalle sigisi ekoi gi assembly gi law masak khangna rule masak khangna leirabra basum procedure singji loi bung phana khangaba assembly gi speaker sina manipur legislative assembly gi speaker na masi ekoi speaker da masi kano tawpam thuena khale magi wakatpam thuena khale report pibam thuena khale adu pigi bra tawbra tawtaba khoi ngasi khangde prajamyam khangde aduna khoisauna ro prajamyam na ngasi kari maramgi assembly kawdabno kari maramgi assembly famdabno special session kawena ngasi laure adu aigi opinion da aina hygienic badi rule of procedure and conduct of business ke rule number 4 clause 2 da madugi potu da aina hygienic madu special session haido budi ora moi short notice session natragana emergency session haina phangda bu oramgane na khali adu ngasi bu laite aru tagadi aikoi swaida India di hybrid legal system ni haina aikoi na ngasi leire aduga ngasi constitution na ngasai gi leire ba aina haidi ba magi pulle poda magi program manu asida technical gi oiba issue error khar lakuna maram baraga ngak ayat pigre message gidam to yembiri mi pum khring mana mami tv bu pokchel sauna ngak pi ganen asa tawjari ojakir naso ji thambiri democracy satpa leiba ama oiriba ekogi india asigi tongan state sing asida magi government file ba sing democratic government mayam sing asina chalai gada magi pai gada function mayam sing
onana painarabra natragana makhona pairibasi mathau matik chana tongnadrabra masigumba issue mayam sing asina ohelakliba adi factor amani hanasu wajana su makhatan phongdukri waja matang asida wajagi makhatan anumak samdabirak pa ai chamdajage ekhoi ji haijari sine ekhoi executive ki legislature ki am judiciary ki na piba mayam sida ekhoi kaino da judiciary sigi magi responsibility sidi kasai legislature ga executive ka ani dugi potu thodang do mapung phana matik chan lok tak da ga di judiciary ja awa badum leigane ba aruga ekhoi manipur da ngasi ekhoi elected mayam sing sina people gi makoi represent tor ga people ji ekhoi na makoi si ngasi mayam amana lauri ko ekhoi na makoi da finger point tor gi khoi gi hak leite right leite na ai opinion da thamjage hoi ekhoi yam nuaite मोने तोरी पोसे पामदे पेंदे हाबदि लै अदु अखोई प्रजा मियामगी मिहुट अमने न मखोइन थार गांदा अखोई मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली जे मसी कइरोदा अखोई हाईएस्ट law making organ of the state ne se mangasi elected sings na kawrobra haiba potu ne koina most important function je madu oigadam ne se moi kawrobra haibji ki sorok tan ne ma sai laungra e myam je aduna koi nga sai gi koi praja sing dadi koi nga sai gi short notice session na ta emergency session do madu gi potu khang daga su phambam thokpa madi lai na haido khangba mokoi do u khat lai loina khang daga su adra special session kau ga hai se swai dane aru ta ga de koi executive to kaino organ of the government primarily look after the function and implementation and administration haibdani adubu makhoi government de yariba kangu even elected na bokta ekoi gi administration je function je fail ore haigi bo masana declare to gi myam le tabiram gani anchor su ko si nuai to form phai legislature kaino adu to represent the people who are officially elected to make law for a political unit such as nation state or local government haibne अखोई मणिपुर थोई पोसे अखोई की हुजिक असेंबली दु अखोइना ngасai अखोई की शॉर्ट नोटिस सेशन दु तोरगे इमरजेंसी फम कान सिगी म्याम से लौर कान अखोई की लॉ दु चपचाना सेंबिउ हाइबनेबा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल अखोई मोजी ऑफिशियली इलेक्टेड ओइरबा मखोई दु मियाम की बिहुट ओइरबने तोबिउ हाइबदु तोरक तबे पेन दबा खोलाउ म्याम दु नेबे हेना लाउच लैसे आरो जुडिशरी दु कइनो responsible for its legal system that consists of all judges of all court and its court of law who is also a part of country government and high base ngasi di अखोई मणिपुर दी शासन लै बदौना हायर कांदा वहान थोक्सी am लाइन कांदा मोय एमएलए मिनिस्टर सिंह रिजाइन तो नोय तोकदबनी हाइबा मरक्स द एमएलए मिनिस्टर मयामना मखोय की फंबम थोप जगा मखोय की असेंबली दु काउथो कांदा लंबी लमखांग द सोय तरो कांदा मखोय समाइ सी तौरे कान ताबजे कोइन तारि दन को सिदी अखोई असेंबली की पोसी फागी ताथोपा अदुगा अखोइना असेंबली की मतंग द हाइजर द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह एनी पार्ट ऑफ कंट्री की असेंबली वगैरह मदु द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज टू एक्ट एज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द स्टेट ने हाइबसे मखोइना काउर कांदा मखोइ की तोंगान बा मदुगी सिंग काउथोकन मखोइ अदुम द लेर खुलक पोत वारेप लौ या पैता जथरक बसे मसि डेमोक्रेसी की मसक याम थिन पोत अमनी मदुगी मसक थिरक पुदुना अखोइ तसेंगना मखोइ द इलेक्टेड ओरिबा कांगु सिंग द अखोइना प्रजा अम ओइना मखोइ जी तसेंगना हाइरगदी मखोगी करीदा लोन करी पीरी रूल द करी यावरी माई प्रोविजन करी लई मयाम से खनन हंगबा अदुगा खंगबा ओइबा मियोय पामबदु ngasi मखोई लारिक लाइसु नैनद्रब्रा पाद्रब्रा खंगद्रब्रा प्रजा कमाइन सेवा तौनी सिस्टम दु कमाइ चंगनि यावनि से खंगदन मखोई कइनो तौरब्रा हाइबगी पोट लई इवन कोर्ट ना इंक्वायर तो वे दे प्रोसेसिंग ऑफ पार्लियामेंट नत्रग इवन लेजिस्लेचर की प्रोसेसिंग तो वे दे है से अखोई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 122 दा अखोई पीरी कायदा कोर्ट नॉट टू इंक्वायर प्रोसेसिंग ऑफ द पार्लियामेंट ना अदगे मु आर्टिकल 212 ता करी अदुम चमानना court not to inquire the processing of legislature in a period sigi mayam ga se akhoi chapchana magi kaino sing sina khangbi ra kanda magi exercise of to report akhoi gi even kaino da rule rule of person conduct business to the article 162 the PD report 166 the PD da 162 da state da magi kaino PD extend the executive power of state PD madu kai kai to godom no yauri adagi 166 da conduct of business to the government of state yauri chief minister na to we have a report adagi 167 the duties of CM as respect to the furnishing of information to the governor guys hoji ko irang thol of na CM the governor so report mo report ke ka pibum jo arum thopa mayam ma ko ye article mayam se ek ching na clearly yaurabni adubu swise da ekhoina langjinraga torga ekhoina chamam da law si yamna contradictory over confusion of inconveniences mayam prada thopa yaba even ekoi ngasai gi attributive file chalai de ekoi yenaba mayam lei yidna ko even governor should aside order thopa gi pot lei hrimi adubu madu attributive file emergency du leitragadi madu cry de yani aduna ekoina attributive file lei ntaga leite mokoi elected mayam se machine thi di haiba se koi assembly form ko taragadi attributive file to chalai na to chalai de do aseng mo thola kanda praja sing khangane okay adu su khangdrabani na
सिगी पोत खंगंद्रबना सिगी पोत से याम लु पोरम ले constitution gi matung in hai tare article mayam so jana thambidin marisun pawdam bi do marak si laksani se even hojik ngasi mak hai tare khuna thingna jabu matana Mizoram gi dukal amada Meitei na phamba dukan hai tare Meitei rappers haina thaba aduga Meitei sing asi Mizoram dagi chatki gadabani haina tan gi fibam phaw leiraba adubu ngasi gi pung mari phawda aikoi gi home commissioner aduga all Mizoram Manipuri association ga pullaga meeting tawraga Mizoram da leiriba tongan tongan be employees sing aduga aikoi gi student na singba mayam sing asi mafam se thadok tuna chat tana ba hai tare aduga mokon matik sab security pigani hayo fawdi yauri adubu miyam sing asina di Mizoram da leibagi akibam dilona mopokna re Meitei sing asina Mizoram se thadok kadoriba maram se mayam na hairi basi di Mizoram da leiba miyam sina phongdok libasi Meitei gi thokiba thogdo ani adi nupi ani khaktang Meitei miyam na mok na hai tare tawkriba thawong adunani haina su phongdokli government of Mizoram da ngasi tang kungani thoi fawda ekoi mi lising taragani thoi samanga marfu ga mari fawba adi Manipur dagi Mizo community ha tare chin kuki jo kangbu singse Mizoram da changaktuna lei haina su phongdokli masle de khona laksani di Meitei mayam singa sina Mizoram da Meitei lising mari gi mathakta leiriba singa sigi marai baksi kari oiba yabagi haiba ngasi gi topic se sanction jaraga ha tare ozagi experience da Meitei singsna thorak lagadi kari oiba yai aduga sangkhriba sing asina ohelakadoribra Meitei tanthorapagi maram si kari kari thengna bibule swaidane responsibility of union government ekona swai ningcheng mata kale ise ko responsibility of union government do kaina the India government has jurisdiction over all subjects of national importance ta loinak leine adu kana ma kaino defense ta oigera ai tajar ke ko jing pot ta adagi magi foreign affairs to oigera banking oigera communication oigera currency oigera or subject to concurrently say machi me amse responsibility of the government man yam the crucial role me ama union government na play tawri man lowgadobni haina leibni ko adu marakta magi kari hai tare khoi gi magi ujiki mamang da haiba magi security do oigera am oigera moine lobum thokpo lei adu aidani khoina ngasai gi article mamang da na panjage tor 355 ki matang se kaino ka 355 the Korean PI kanda duty of the union to protect state against external aggregation and internal disturbance I never how gi chapman na ekoi external aggregation and internal disturbance Manipur as well as Mizoram lady reports da aina hangjani is Mizoram government da why Mizoram government particularly chief minister of Mizoram na Joram Thangana karigino ekoi Manipur gi kaino da issues da asuk yamna kuting jalakpa magi jo community si my community du sagana hona bada ngasai democracy ko wan doctor mana halai dudi ekoi jo community ko ba magi system ama democracy manung sida thamningi bra aduga ekoi constitution gi mathak ta makoi net laga leningi bra haiba pot ama khak aina ngasi gi kaino si thamjaningi Mami TV kaino si da ko evening times ta madi ekoi na 168 to pd wineba constitution magi legislature of the state in magi state tuna magi 168 pd magi 167 pd power 162 pd power me am singdu magi exercise to to magi state government to duga ngasai ki Mizoram da chen riba mayam ama hai tare ko lanjen na me am sing ja ekoi India di refugee protocol ga refugee convention ga ani sign to da union gi signatory of lewak amane Refugee Convention 1957, Refugee Protocol 1967, anisi masi sign to do port of refugee status tambaya de. Ado Mizoram government karigi adu ki thamna bu honari naisu. Achoba ikoi law bahal to gi manungda amasing en adi lawem. Aduna Joram Thangana to report da ngasai magi Indo Chin Kuki tribe Jo community en to report sida ikoi tongan ba la lama sagalak pra. aduga masigi posida ekoina article 19 si ekoi freedom of speech and expression je ngasai ekoina karigumba article 356 355 emergency du lauthuragadi 358 di article 358 chi karigumba chanar ku tagadi suspension of provision of article 19 during emergency na 355 to lairagadi lai ngasi ko khanabda thammi myam su ai wa phum si thamning tagasu madugi luona yabe yadaba ekoi article 19 clause 1 sub clause a da right to freedom of speech and expression je lai bitagasu ai ngang be yadaba khadi dum lakane ba suma mayam sing sing asidi ekoi mai chai ngai da ekoi thau mo haijalaga hena chana bi pot ma Mizoram government ngasi ba da horok padagi megi tarik ohum degi thoki ba thokdok sidagi ngasi ure ba aduga Manipur da ekoi ngarang nahan viral oiba national go monsoon session da parliament da mayam amagi adugum ba pot pukhana noi ta condemn torido ekoi ju we condemn such inhuman act
नत्रगा नुपी बु इकाई खुमदबा अदुम पोतुदे इखोजु कंडेम तौ इखोइ नुवाइते अदु मोप न तौगिबा मोप जस्टिस हाइ तारे इखोगी खुदक की ओइबा इखोगी इरांग खुदक थोकिबदा वखल खंदबा थेनबा पांगल शक्ति वाटबा खरना मियोइ खुजो खरन तौ पोतो मणिपुर की होल सोसाइटी दा ngasi फावदा मालेम की थाकता मिटै खुनाइदा नुपी हाइबा जासे अवांग वता थमगा इखोगी दी नुपी से क्याम न वांग थमगे हाइबा मतमदा इवन नुमित तादे हाइबा ब्रिटिश एम्पायर न की गिबसे इखोगी मणिपुर नुपी बुने नुपी की थौना नुपी की कनो नुपी लान की 1904 की 1939 की नुपी लान हौजिक करिगुम्बा सिगी इश्यूजना लोइसलक्त्रबा हौजिक लै पोत सेटल तोबी ममी उदे कोइना को बा कोइना जितना गवर्नमेंट की साइड की स्टेट गवर्नमेंट की सेंटर की हाइंग बाय व्हाई प्राइम मिनिस्टर साइलेंट फॉर लास्ट 78 डेज हाना हंगर ई क्वेश्चन में आमा ऑपोजिशन साइड की एक्स वाई जेड की अरुगा स्वाई कांदा करिगी थोरै नायदा इश्यूज अदुगी पोट अनि खकना डाइवर्ट तोबु यारोय मालियम गोइना क्रिमिनल माइंडसेट चेनबा नत्रगा क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन सथब मयाम दा इवन वुमेन से अदमाइना रेप मर्डर टॉर्चर तो मयाम अमा लैब मयाम अमा लैतब नतेबा अदु गुजरात ता थोकिबे इंसिडेंट्स लैरि मोजी की जगह ता को अखोन ममिंग पंजर रोय अदु लैरेबा अतोक जगह थोकिब लै अदुआइ दुदी अखोय मदु होल गुजरात नत्रगा होल इंडियाना मदुगी पोटुदा अखोयदे मणिपुर थोइ पोटुदा कंपेयर तौद्रि मरम करिगिनो एक्स वाई जेड हुजिक प्राइम मिनिस्टर ओइबा जगागी थोकिबा पोटनिको अरे अखोयगी सुंबा पोट मयाम अदुना मालिमगी ओइना वाखंदा अखोय मियोय बाय सा ओइबा तारगसु सागी अदुगुम्बा सागी मरक्ता ख्वाइदगी सिंबा अदुगा मालिम जी कंट्रोल तोइबा लैबा पोटने हाइबिसदा तोंगानबा अखोयगी अनसाउंड माइंड हाइतारे वकल मपुंग फादबा खरदि दु मियाम रक्ता यावगनी अदु सिंबा पोट मयामदुना अदुगुम फजरबा मयाम सिस्टम मयाम चेंदरम बियारोय मसिगे हौरकफम थीबा इंक्वायरी तब मथौ ताई हौजे अखोयना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाना करिगुम्बा नखोयना मसिगे पोसिसि तौद्रगदि अखोयना खुद थिंजलगनी का हारेबा पोटसे अखोयगी लो लैरेन तालकपने अदुदि अखोयना ngasi सुमाइना अखोय ngasi तौरइबा पोट मयाम सिंगसे अखोयना ngasi मुन्ना खंदर कांदा मसिगे वीकनेस असोनबा क्राइदगी होरकपनो ngasi अदुगा होजे हांगबिरिबा क्वेश्चन दा मिजोराम दा अखोयसी अखोयगी कनोसी सेक्युर ओरिबा ओइदिबा हाय मतंगसे आइगी ओपिनियन दा हौजिक लाइबा स्टेटमेंट थोलइबा पोटसिदा अमुक यान छनगरे ताइशनगरे हाइबा पोट अमा लागसु मिजोराम दा मसिगे पोटसे सेक्युर ओइदो पोट अमा खक्ति आइना फिल तौजै मरमदि होजिकी पोट अनिद्र पुथरो कांदा अखोयगी फैमिली ने हायगादि आइगी फैमिली नंग फैमिली थोलगसु थोइबा विक्टिम ओरिबा फैमिली की इमुंग सिंगदि मदु कैदोंगैदा निंगमदबा नुंगाइतबा पेंदबा अदुम लेरकांदा लमन सिंगिंग हाइबा मियोबा वाखल लैबसे रिवेंस हाइजिना हेना फत्तबा क्वाइदि लमन सिंगपदा मदु डेंजरस ओइबा पोट अमा ओयजे अखोय खंगरगा लाआबा पोट अमाने असुम तौदना अखोयना अखोय सेक्शन बदि फै मरमदि मखोय पोट पुलप चटखरे हौजे अखोय सिदगी लोइन चेनग्रे औ यानदबा पोट लाआकांदा ngasi पोट मया मखोयगी कुकी कांगू दगी सो अखोय मैते कलखिबा लै मैते नजु कुकी कनबा लै अखोय मयाम तारिको अदुबो मोप आइसदि इवन खुद सुमाइना इरांग थोलकान तौगी पोटदी लान की मतमदा आइ ngasi ममांगी राउंड हौलकता हाइजगिबदनी लानफादा प्रिजनर ऑफ वार ने लैबा मयाम मरक्सदा करी करी टॉर्चर करी अदुम्बा कई चथै थबक तरम फत्तबा लोन यादबा अदुगा रूल ने यादबा ग्राउंड रूल दा यादबा मियोबगी अगेंस्ट लैबा कई ले हाइबसे खंगदन तौनबा मयाम कोंगाइनी अदु सुम्बा मयाम इवन एखोय मैतैगी इवन युम मनुंगदा मै थादोगा हाटपा को इवन सुम्बा थेंगरी अदगी कनोदा मागी युमगी थोंगानदा नालादा तारगा लैबा वीडियो मयाम थेंगनबा दुम लैखी अदु हुजिक पाउ मयाम से एखोय हुजिक इंटरनेट थिंग इजी नुमित क्याने छोरे ngasi अदु इंटरनेट सिना कैगुम यारमगदी असेंग रियलिटीज मयाम मसु मपान थोलम बयाय हुजिक पुलप थिंजन गिबजना बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट मयाम अमा लारिक लाइसु तमजरी होनरिबा मयाम अमा दसु अकाय मयाम पिबदंतना इवन सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म मयाम से पुलप थिंग्रबिना मसिगी असेंग अवाय खुम मयाम थोनरकनी अदु रियलिटीज खंगदब मनुंग लोसन लैबा मयाम दि लैरमगने खल्ले अदु अखोयगी मिटे कम्युनिटी ना ngasi adumba tawib thabak to मिटे कम्युनिटी की फजग्रब मयाम सिंगदो लोइनमक मदुन कुपसन गिबदी यारोय असेंग रियलिटी कनानो इलीगल इमिग्रेंट्स अदुगा ड्रग की अदुगुम्बा माफिया गैंग मयाम अमा नार्को टेररिस्ट काना मयाम टर्म तोरिबा असुगुम्बा पोट मयाम सिंगसी चंगजले इलीगल इमिग्रेंट्स मयाम गी इवन इखोय एग्जांपल अंद बिजगे स्वाइदको आई पिनिंग मयाम ले अदुबु वाखल जे लैबा मयाम जे मरते एमकदंग थमजगे हौजिक इंडिया गा चाइना गा मुकनबा मयाम इखोय उइको सोशल मीडिया ममांगदा न्यूज़ त कैदा चाइना की मी मत लांझलगे इंडिया चंगगे इलीगली हुजिक रिसाइड तौरगा लैबा ngambra ngamde इंडिया की फोर्स अदुकी मति कनबा फोर्स मालेंगे ममांगदा वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट ओरंगनी हुजिक चिको मयाम ने किनरी रिपोर्ट अमनेबा व्हाई मणिपुर की नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बाउंड्री जु खाबीदबा फेंसिंग जु लैतबा अदुना आइने हाइबदो संबल खाबीद्रबा आई युम की हिंकोल अदुगा फकलांग याउद्रबा युम ममदा युमनेन लैयो हाइबगा मानना
लेरबा इरमद मणिपुर सिदा करिगी इंडिया की अदुगुंबा यूनियन गवर्नमेंट की मागी जुरिडिक्शन दा मागी नेशनल इंपोर्टेंस दा मागी क्रिटिकल लेबर रोल अमा माना लौरी अदुगा मागी एनी डेवलपमेंट वेलफेयर तोय दो ngasi मणिपुर करिगी लेति अदुदी कोई अचान मिराई नानबा अदुगा इंडिया जे हाइब्रिड लीगल सिस्टम लेबा पोने ने कोने हे आइना टर्म ngasi तौजरगजु ngasi gi कोइना मसी स्वाइस दा कोई the constitution of India is the supreme authority in regard of all matter relating to executive, legislature, judiciary. It cannot be challenged by any other legislative power and high poto swide koi manipur do udrisi karigino high pot amakak ekoina swide खरनिङाइ ओइद्रबरा हाइबसे आइ एंकर थमजगेबा देन अदु तागदि अखोइना हुजि सुम्बा मयामसदा अखोइ ngasi अखोइना सुप्रीम लेजिस्लेशन नि अखोइ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जे हाइरगसु अखोइना यामना स्टैट्यूटरी ओबा लॉ नि व्हिच इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अखोइ पीरिबा प्रोविजन मयामसे अखोइ मणिपुर खुनाइ ओइ लेत्रबरा अदुगा अखोइ हल्लमन हाइनाबा अखोइ पुरा चाक चफू मा पुलप से कोई चगरिंग अमना मांगथो एना हाइबे कोई तोंगान तोंगान मयाम अमा लैको सुमाइन तौदना अदुगी पोतना मांगथोपी पोतो चटखिबा तारगसु हौरकफम अदुगा अखोइगी तौरिबा मयाम सिंगसे मसी यंजनबा दरकार ओय अदुगा अखोइ आइगी लैबा स्टेट की ओइबा एडमिनिस्ट्रेशन दा अतोप स्टेट ना खुद थिंजल लगदी अखोइगी ओइबा कारिबा अखोइगी लॉ मेकिंग कनो ओइदोबा चप चाबा लॉ सेंगोदा लेवाक सिलमदमजिगी प्रजा मियांग सेंगोदा लेजिस्लेचर मियांगी वीकनेस तु मपान थोला काना मीना खुद थिंजल लकने लवी मपानदगी लाइ खोजांग वि सारागा खुद थिंजल लेबिसिंगदो लॉ गी मतुमिना कथटपा मसुमे अदुगा अखोइगी ओइबा थांगसे यामना अथौबा अखोइगी लेजिस्लेचर सिंग लॉ मेकर सिंगना मद मया याम थौबा लॉ सिंग सेम कांदा अखोइगी लमसे इंडिजिनस पीपल्स राइट प्रोटेक्शन अदुगा इवन सिटीजन अखोइ असेंगबा इंडियन सिटीजन अखोइगी कनो सिंग से अखोइगी प्रोटेक्ट तौनबा अखोइगी मणिपुर गवर्नमेंट अदुगा इंडिया गवर्नमेंट हान ताउद्रगसु मणिपुर गवर्नमेंट गे लेंगाक्ति योबिसिंग तौ मथौ ताइ अखोइना खतंग यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना केमति यंगबुक्ते सेंटर ना दो हौजिक स्टेट हिंगेबा अखोइगी इमरजेंसी 355 चलाइद्री अदुगा अखोइना कनोदा हायेंग 356 ता प्रेसिडेंट रूल थमना मयाम तौरी अदु थंब नत्रिबनिना एनिमेटेड सस्पेंशन थमग्रकांदा था अमा थमगे अनि थंग अहुम मरी मंगा चाहि अनि अहुम मरी थमगेरा तौबुसु नत्रिबनिना हौजिक पोता अखोइ गवर्नमेंट हिंगेबनिना गवर्नमेंट गे तौम तौ मथौ यामना कन तहोनिंगे अखोइना मीडिया दा प्रोपेगेंडा तौ अखोइ मसेन लाउनरगा तौसु पामदे अरुगा अखोइ सिगी मतंगसिदा प्रजा अखोइगिसु सोशल रेस्पोंसिबिलिटी सबचाना खंगु मथौ ताइ अदुगा लीडर अमा लैना लीडर अमना हाइरक वाफम सिंगसे अखोइ प्रजा अखोइनसु मधु इकाई खुमनना चत्रगदी अखोइ अनिंग अपाम तौरका डेमोक्रेसी वाहन थोक्सी हल्लसिरा मधुना सुमु लो ओहलसिरा इन ममांग हाइबा पोटसे ओरगदी माले मिया ममांगदा अखोइ डेमोक्रेसी मिंगदा अमुबा काली तैबगा चपमाननी अदुना अखोइना ngасai ममांगदा पंजगिबा अखोइ इंडिया गी अदुगुंबा इंडियन एंड्योरेंस एक्ट सी सेम हरकु मतमदा 1911 दा ब्रिटेन गी अफाउबा अदुगुंबा विल चार्चल हाइगिबा अखोइ डेमोक्रेसी चलनिंगदे इंडिया से मखोइ सस्टेन तौबा ngamloi हाइना थमगिबा वाफम दो स्वाइसदा पुसलैसे स्वाइदनी अदुना अखोइ इन डेमोक्रेसी सी गी वाहन थोक्सी फदन लेहन हाइबुगा तागदी अखोइ लो इकाई खुनो मटिक चाना लो इकाई खुनो चंगी प्रजा अखोइना थोलैबा कन्फ्लिक्ट सिगी सबचाबा मैनेजमेंट सोल्यूशन सेटलमेंट तौनबा होनबा ngamba लेजिस्लेचर अदुगा एजुकेटिव जुडिशरी मयाम दरकार ओय अदुना सिगी मयाम से लेहौदो तागदी अखोइ मणिपुर सी तसेंगना अखोइ सिंकिंग कम्युनिटी ओरनी इंडिजिनस पीपल जेना खोना हायगा लाकपा अदुगा अखोइगी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जस्ट मुरलीधरन तागिबा पोट अमा अखोइगी सुप्रीम कोर्ट ना पिरकिबा राय अमगी मतुंगिना अखोइ यूनियन होम मिनिस्टर ना थोखिबा मागी कनोदा मागी वान थोक हाई तारिको इंटरप्रिटेशन लाना हनगिबा पोट अमसु कोन उगिबसे सुमाइना जुडिशरी की पोता लेजिस्लेचर खुद थिंजनबा लेजिस्लेचर खुदसु अतोप पोट अमना खुद थिंजनबा मयाम सुमाइन तौनरगदी अखोइ इंडिया की लॉ इंडियन लॉ सिस्टम सिंग्स दा अखोइ तोंगान तोंगान फजबा मयाम अमा लैसिंग मसक थिनबा गाता ओरकांदा अखोइ मसेनसी अमना अमा थाजनदबा हौजिकी मतमदा सोलोन मतमदा खुद ओइना लोल येदा लोलसु ओइना चिंगो हाइबे पोतो अरुगी टापता उजि मिजोराम दा द फेट ऑफ मेटेइस इन मिजोराम खनर मतमदा दे मिजोराम गिदी मोइगी जो कम्युनिटी बु नुसीबा सीएम अमा ओइरिबनिना इवन सोमदगी चेनगिबा अखोइगी ngасai ना हाइजगिबा ओट एक्ट 1969 मोइ कमाइना ओलर मियामगी वासक कमाइ लौगी असेंबली की म्यूट कमाइ ओइगिबनु हाइबदु खंगदना ngasi नाथारि चेनग्रबा अखोइ प्रिविलेज एथिक्स कमिटी ना मखोइ मथक्ता एक्शन ngasi बक तौब ngamdaba adagi मखोइगी लोखपा ngamdaba यामना अनइथिकल ओइबा पोट मयाम कोइन थेंगनरि पोचिंग से सिगी मयाम सि मरक्तदी आइदी असोमदा
Meiteis singi sep oini haibu thoina thajaba leite taroktabu oisanu ekoi Manipur da su ekoi mejo community da swaida nahan koi kuki gini adune classes lo mai tha mayam da mejo singi koi thaba ka su ude ko sina maram ora kanda hujik potsina hayeng koina flight tongan tongan mayam musu painaba thamnaba sem sagre hena tari se sina subor go khondok onjin tawna kanda koi takthok koi film da laaba ko adu be targadi ekoi kai sunata ba hujiki ani duna rapist Manipur adu du kain theliba potu di ekoi gi maraks da yauri ba leader saba mayam ma aruga irang se sogat pa irang hena thonna ba misi mina makeup mirau khol thaliba makai ekoi masigi pochi ekoi gi pap taliba separate administration natraga even autonomous kaino moigi kaino pot mayam ama phangna bo khona reba taliba government within the government phangna bo moina taliba pot mayam se constitution ge article 3 provision na tongan ba union tongan ba anoba state ke ka semba yai kaina haiba xyz mayam ama ko si laiba sing sigi matungina tawbani na di adum chalan ba constitution ge provision manung de yawo mana de chatpa aduga tasengna harakanda madugi totally against the law violators mayam amana law thugai ba mayam amana amuk su injalaga manung da makoi gi oiba kari hai tare khudaki sem khusem gi irang thokna mayam sina ekoi India gi democracy bu masak thian ba malem miya mamang da ikai phiru khuman ba amu ba kali tension ba mana le habu pot mayam se Mizoram government da haijabi wante Mizoram government Manipur government gi haibu laite India manung da thona ba sin ba khujo khara se mahik mayam se aina term tawe makhoi se yamna kari hai tare social virus se na ko aduna aikoina law gi matung na sapsaba social fencing ama hoji khamina ba mathau tai na is my terms yan fajawa fam na lakshani na Mizoram da leirabiba Mizoram da leiba Meiteis sing asina ai Meitei lising mari ga mathak ta leiye na phongdok leiba makhoi sina kari ma Manipur da namfu hafu da Manipur da kibadagi bu oraga su natraga na by force ta tanthorappu bu oraga su Manipur sida yorok taragadi thangari ba leba ani asimadi adi state ani asimadi matam sangna nungaina da bagi fibo masu dum lakada basu aikuna ujab hai tare aduga loina lona Mizoram dagi miyoi kya amasu Manipur state asida tongan tongan ba thabak ingkhang gi bo orga su government gi service bo orga any business ki bo orga su leram gada ba male leiriba sing asina amuk talak tan gi bagi fibo mama lakada uribra kari kari gati ubi blai masidi ekhoina tholokada ba matung daba consequences mayam singje hangbidu gi matung ina ekhoina masi predict tawang amodo pot amo oigani ekhoi ta sengna ekhoi handaki thokriba megi ahum de thokriba irang se ekhoi Meitei na hobani kuki na hobani tawnaraga yenaraga lei aseng bakana na hogi bno se aseng ba male miyam na hoji khanga ba ngata ne matamama ekhoi madugi potu da ekhoi na lambi da ekhoi di village production force haibra volunteer haibra adune na ekhodi smaina peace relation sabni haramaga AK yalaga satpe me amam yauri adudi krai digi AK no adai shwai sida suspension operation da laiba su sign tonari ba kanguna tawbuni na high boss ya ekhoina hujik suspension operation kakhalu withdraw tawna mayam prajana pen da bi lauri suspension operation withdraw taw kakhalak pa taragadi government lenga yauri bising do ekhoi moi matik chatre hena ma pan tholopone logune haibdi aigi sasan ngamdra kanda ai sasan gi mamang da ntra ai sasan manung dagi mainstream da chachage ai aran balambi am da chature ntraga am paira kanda ai country gi sovereignty integrity thukai na ba natraga extremist terrorist oba ek mayam chatharu poto ai tokcharage laiba kangu ama magi ground rule mayam chanan bangam da bagi asoi buduna madu lokthokpa withdraw tawna ba tawbune na logane ba withdraw tawgda nate madugi pota magi chapchaba magi khuyek khunam pinadana ground rule sengri mayam do chana laga thamba ngamba makhoigi potu mapan tholon da bangamba conflict to manage to ngamba settlement to ngamba du potu natro ekhoina hygienic iti aru tagadi madugi potre ekhoina yamna haningai leite aduna swice da ekhoina hujikti total violation article 21 ekhoi hujikti ekhoi Manipur praja miyam na mayok ne lawe aduna si potsing da ekhoi article mayam sing se ekhoina yamna nairubu wafam de nati adubu nainam matam da ekhoina swice da ekhoina state government da chapchaba aina thamjani wafam di ekhoi article 251 of the constitution of India se swice da ningching janingi kaino da mana explain da way kamaina that the legislature of a state has been granted certain authorities and special power by the constitution of our country. Due to the rendering of this power upon it, the legislature of a state can make law. Article 251 of the Constitution of Indiana piraga later baneba. Aduna sigi pot se ekoi India da ekoi ngasi miyang gi mute oi biriba kangu singna da sengna ekoi sumba
खंगौदना थोलकप सुंबा वायलेंस ओइबा अदगी थोदोक वाथोक मयाम अदगी नेचुरल डिजास्टर ओइगे एक्सवाइज मयाम थोलकप मयाम से मसी कमाइना सेटल तौसिगे कन्फ्लिक्ट मयाम थोलइबा सिंगसे अदुगा फॉर एंड ऑफ जस्टिस अदुगा लिबर्टी इक्वालिटी ह्यूमैनिटी अमरि जस्टिस पीगदबगी मोगी मथौदांग दो मखोई प्रजा सिंग सिनग्रबनी अदुना मखोइदा होजि मखोइना रिजाइन तौबा नत्रगा एकोइना रिजाइन तौरोना पॉइंट तौबगी एकोइदा राइट लाइटे मखोइदा मिशन ओयो हाइना एकोइना मोइ थागकिम नते सुंबा थेंगरकदबो मयाम सिंगसे थेंगनबिरो प्रजा मियाम की खुगी अवाबा अफोबा मयाम सिंगे मेनबिरो हाइना मखोइदा सिनग्रबा थौदांगनी थौदांगदु ngамद्रगा मखोइना रिजाइन तौजबा मसाना तौबो ओइरगदी मागी मोरल रेस्पोंसिबिलिटी मसक खंगबा मोरल ग्राउंड रिजाइन तौबने कोने लौबु याय आई ngамजद्रेना साइनदा तौबने लौबु याय नतदुना प्रजा मियामना पॉइंट तौगन रिजाइन तौबो फिल्म दा लाबा थादोगा चेनबगी फिल्म लापो पोसिंगसिदी मखोइ म्यूट अमगी असेंग सक्तम नटे म्यूट अमगी असेंग मागी कनो तौगदबा थौदांग मथौदांग नटे मदुदी पांगथोप ngамद्रबा मिशन नत्रगा मधु यामना पोर क्वालिटी नत्रगा मागी करे हाइते माई सिस्टम द संगगा इंडिया की डेमोक्रेटिक सिस्टम की फजब सिंजे प्रजा मियामदा पोलिस तोरकांदा लंघलकांदा उप ngамगदब मीसिंग यावदबदगी सुंब मयाम सिंजे थोलकपनी अदना हुजिक प्रजा मियामना पामिबा हुजिक लाना लाउरिबा स्पेशल सेशन कौ हारिबसे स्पेशल सेशन नते अखोइ ngasa aina haijagiba rule of procedures and conduct of business ki rule number 4 close to the piriba short notice session natragana emergency session haibado phambira प्रजा मियामना पामिबा सिंजिगी चप चप वारेप खरा मियाम की म्यूट और लौरकान थमद्रगदी मसिगी मखा तारकप थंगनब नाइबरिंग स्टेट नत्र एक्स वाई जेना हुलकप प्रोग्राम तब मैम अखोइसे लुमिनगीदना अखोइगी डेमोक्रेसी की मसक थीबा अदुगा मणिपुर से अखोइगी मणिपुर मरम वरकांदा इंडिया सुम लो मसक खंगदबा लो लेनदब लॉलेस कंट्री लॉलेस लैंड लॉलेस पीपल मैम अम लैबो ओइना ओहनगनी मसिगी पोसे लोइनमक मसिगी कन्फ्लिक्ट सिगी सेटलमेंट मसिगी चप चाबा जस्टिस प्रोग्राम मसी म्यूट सिंगनो होनबियु होनद्रगदी नखोई म्यूट ओइबगी दरकार जो ताद्रे मथौ ताद्रबन खल्ले नाइस याम फजा वफम ने ओजकरना थंबिरि बसे डेमोक्रेसी की यामना मरु ओइब मखोंग अहम ओइब एजुकेटिव जुडिशियरी अमसुंग लेजिस्लेचर सिंगदा मागी तौगदब मथौ चप चाना तौदबदगी सुंब कन्फ्लिक्ट मैम सिंग से थोरकलिबनी अदुगा थोक्रिबा थौदोक मसा अमा अनि अदुना हाइतारे लांड तसिंग भारगदी लान की रूल लेबनते लो लेबनते लान सोनब मतमदा मसिम चटनगदबनी हाइब लेबनते अदुना इशू मचा अमा अनि नि हाइन लौरे हारगा मणिपुर थोलिब आदि लान आदि हौजिकी कांगलुकी ओइबे इरांग असि अदोलमद नाथैदुना वारोइसिन पुरक ओइदबगी लंबिरोम दे चलहनबसु चुमदब्रा हाइन ओजाना थंबीबनी लाक्चनिंग वाफम सिनमु एकोइगी हौजिकसी रिलीफ सेंटर मयामदा अवाब मयाम खांगदुना लेनरी अदुगा ख्वाइदगी लुरिबदी हौजिक मॉनसून सीजन ने लौ सिंगुबगी यामना कन आदि चथगदब मतम असिदा आदि चिंखोंग सिंग्यादा लेरिबा चिंग ताइनबो मफम सिंग लौ सिंगुबगी यामना मरुओइ मफम मयाम अमा हौजिकसी लौ उबा यादबा इवन सिक्युरिटी पीदुना मणिपुर गवर्नमेंट लौ हदngani ngakani हाइरा फावबदा सिक्युरिटी की ममांग मक्त फावबदा लौ शुरिंगदा एखोइगी नोमै कापकबदगी पानदुना शोखिबो फोगी थौदोक फावबो लेखरबने सिगुम्बा फिबम सिंग असिददी कना अमतुना लौ उबा चटपगी फिबम सि उररोय गवर्नमेंट लौखलिबा स्टेप सिंग दी यामना फजरे हारगसु थबक ओइना ओनथोकपदी हौजिकसी मयामना थाजनबा मु ओइद्रिबो अदुना सुमान सुम चथरक तारगदी मथंगी लाकदब सही असददी मणिपुर की चाब थकबगी इकोनॉमिक की अदुगा चिंजाकी ओइबा क्राइसिस म सोइदना लाकने हाना आशा तौजब हाइतारे सिगी मतंग सिददी ओजागी करी करी मोथमनि अखोइना तसेने एंकर हंगे वाफम से कोइ ngasi खनरबो फेड ऑफ मेटेस मिजोराम मरगसु मसिसु मदुगी मनुंग मिजोराम खनर मत मणिपुर की खनर मतमदा एग्रीकल्चर सेक्टर से याम लुबो पोट अमदा को खुद हापका चेनब मतम मोजिक ओइ अस्वाइसिदा अखोइना हाइजेनिंग से Department of Agriculture si or any related agriculture and allied sector deal toriba official mayam sing se yamna nuai ta bakra koi ngasi farmer lomi praja sing na filter ga leiba tangka amuju oi aruga as well as state government gi magi weakness aduga makhoina mas mateng pangjan bibang ngam da bagi pot hoji ki thoiba conflict situations in oiraga su masida yam nuai ta bakra koi smaina farmer sing na filter ga lei sigi mathakta ekhoi na ngarang na han da su एकोइना अतोप चैनल अमदा डिस्कशन दा आइना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पेन दब नुआइतब फार्मर मैम खलिब खरा महु छिलगा आइना थमजगे अमुगु थमजगे एकोइना हंदक सिदैसदा एकोइना याम नंगइबसी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ना एकोइगी लौमी प्रजा सिंगदा एकोइगी एनहांसमेंट ऑफ राइस प्रोडक्शन 2023 हाइबगी मागी टाइटल जी मखा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई वेराइटी यील्डिंग पैडी स्वीट खरा एकोइगी लेमना एकोइगी तोंगान मेट्रिक टन 400 खरा हाइ तारेको
haukiba June gi tarik kulumdoi 2023 da director agriculture siri mai maming do ai maming kano tawdre ningjang tawdre khoi magi mana director agriculture na soi targa thadro pochi mada magi man amagi manungda 23 June gojen haibo mane ko magi kano de director se mana thokpoda 23 June da thoi bizda hoji July gi 23 pokemon within 1 month period da magi both male and female gi magi Aadhaar oigera aduga magi geo taking of the area oigera pira kanda masi posting chi pigadamne thagar hoji thi phau thaba loina gre chingkhong chia da lei ba khara ching matam dil loi gre thamam kha ani mamang da hoji beli gi so ayam loi na re pengba matam yong na rabani ko sigi matam ji hoji phau yen bagi pot hoji yele bane aduga so Sampur da 50.37 metric ton yen gre na leading paper amagi heading kara kanda haukiba chaliba tha sigi haukiba tarik 32 da kara ibne sigi mamang tarik 30 da ina madu phakai gre ko chamana na karamna transportation tawi kamaina yelibano sumaina metric ton sumai yelen tai hache aduna masi aikhoina hujik ata sengna sendal lambel lomda oina onthok kanda official kharana or concern madu marilena ba vibhags ki marilena ba kanguna torok pasi am laibakti young and energetic officers mayam ama yarum gani ti pami marakta leibak sigi lamdam sigi khunai sigi ngasi economically downfall oireba agriculture sector se chakhol andragadi aikoi ta sengna yamna waba por oigani aikoi chakhau khangagadi aikoi ta sengna kaimta tawbungamde lan changasu sinjak takar oi aduga farmer sing chi tai pulaga car tongo chalan ba mathau tai na khanbo officer sing yarum biyai aikoi chu leijeri green revolutionaries ama oina aikoina manipur da ladiba organization mayangri leaders sing hadi agriculture sector gi si unaba matam nan famina basu kg ma phangra da phangamde adna aikoi manipur da tori posi sumain nongdin pobo da sagunda paisa se lemna aikoi khona tajabada par kg da lupa yang khaida leibene na su tai ko subject to correction oisi aina min manu ibu natabdina adubu madu aikadi kru mayam amado makhoi sai ngane na lo sel kanda praja miyang ni chumo wa ude aikoi phurkhau cholaga lore ai imungda sana lupa zip card aduga lan tum lepsalaga lore na khanba officer mayam gi aduga mothobok sini pende adu sigi mayam se magi concerned minister commissioner director concerned AOs official mayam singina ngasi phawda mi tarani muk sujala ba potse ngasi sengdoktana thamba haibasina mayek sengna tae madu aran mathau mayam chathare aduna hujik haibiriba kogi low sung mafam khara hangi habdi sumna di khara katani manipur government na tasengna even security protection piraga low khwelane na tawraba matam do madugi taw putigi matung da hai tare ko sumba pot thoga lerak pa haibase wathok se wathok matan wathok ni aduna aikoina ngasi agriculture sector da minami koi aikoi tasengna koi mikha pon baleba amadum oigani mikha pon means aikoi mi mana kano tor sakani habnate aikoi economy de mikha pon boigani aduna aikoina india gi farmers se 70% of the population ji agriculture sector de engage to hairibani aruga india gi gdp da aikoi 16% mana share toribani aruga amuksu magi contribution se aikoi gi job pibada su magi post 60-70% piribne habse ngasi khona kawam thokte adun sumba pot mayam marakta ikhogi tasengna hadi lan marakta su dum sagun tawu mayam yori basingse mari lenaba competent authorities ki ayab yarkani yengribne habse penman dadana khoi ngarang mak khoi nahan drop toroga ko aina RTI da hanghi khoi high yielding variety enhancement of right production 2023 karam mong kamai yeli magi geotaking adu duan hariba mayam do sisim kari yaugibno magi fertilizer ikoi urea nam coated handaki kharip rabi koki 2023 kiam sanction tawi anu sira pigriba poto ikoi metric ton 50.37 p haraga from the Impal West apik metric ton 67 p with the urea nim coated ki allocation de ikoi tajabada from the Impal West na ngasai cho Sampur gi adu yamba pot 50 p gi do from the madugi 1/3 kak piba jaga Impal West is kumbadana ngasai amuk hardadi madugi keno da 4 times sena 5 times sena mogi allocation tawi habju tare adana madugi photo hangi adu summa manangda ba mismatch oiba mayam tholok posina aikoi mathang olak pas sahida lan corona na sahi amani amuk ikoi tin wahal laigre hauji amuk tholaiba mapani changjalakpa narco terrorism support to narco terrorist kangu aduga illegal immigrants mayam ama aduga sira ikoi kuki maikum upaga toiba kangu na ngasi lewak se tholiba district manga da thokpa irang na whole district tratuk sing asi waribni prajami am tangdu laita dremni malengi mamang dasu adumba sakhutba mayam amanna tasengna changjalaga election giba sanayu salaga legiba natraga any xyz namthud election giba potuna ngasi de koi awaba tala himni por ba wahau dokto khangdaba singna poi hairu so malem kanguna tohon giba posi mathakta ikoi ngasi de saklam khong
ꯆꯠꯇꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧ ꯆꯦꯡ ꯇꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯚꯟ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯟ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯋꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯛ ꯇꯥꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯡꯀꯔꯗ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ लोनमक्से हारगा अखोने लेंगा इलेक्टेड गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर XYZ MLA ना ताइशन में वाफम नते पुबम दि थोकपने अदुना मखोइदा मखोइगी रेस्पॉन्सिबिलिटी सब चान लोविरकांदा मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आइना ngasa am panjagi bido si cry dनो हाई कांदा moral responsibility मसक खंगबो ओरगदी अखोने ngasi resign तो बियु ओना point तो चलुना यादा पोर मरगसु मसाना खंगा तोरमगनी even nan CM तो ने सेगाय को गाय तो दो लो point बियु दि यारा मोयना खल्ली को even governor जो action लोकतन लेबसे मदु governor की जो आराम कर दिले ngने गले हाइबदि लो point दि कुम थिरगदी अखंगैना तापीबा एको जे एसे ललित अमोइना कोन प्रैक्टिस तौजु जगजु लोगी खितंग तेंग मोइना मदबाइना आई खंजै अदुगी मथक्ता एखोइ एग्जांपल म पिरगा आई सि टेंजन जगे हाइबदि हौजि एखोइ छे इंडिया की जगह अमदा रियल अमा एक्सीडेंट थोए मतमदुदा रेलवे मिनिस्टर दुना दि रियल दु थौबना तेदरा मिनिस्टर मसाना दि अरु समटाइम्स एकोन थेंगना बने रेलवे मिनिस्टर दुना रियल एक्सीडेंट थोकु देमक्ता मिसी मिना थोकपा अवाबा ताबे आई रिजाइन तौरेन मधुगी रिजाइनेशन दुबु कवि मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मसकंबा अदो मोरल ग्राउंड रिजाइन तौबा हाइबसे अदो ngasi मणिपुर दा नमि मरफुनी मुकी मयादा नफुनी बु सुजला मनिको सिदा खोइना ngasi मई हौरगा लैबा युम कयाबा मई चाकपा अदै मी कयाबा लांजेनबा मी कयाबा ngasi चाबम नो अदगी कनो दा लैफम लैतना लैरकपा लारिक तंब फंगन लैबा XYZ मयाम लैबा अरुगा एखोइ तोआम तोआन बा चैथिंग चैना मयाम रक्त मणिपुर से आर्म फोर्सेस स्पेशल फॉर 1958 की चैथिंग खरग कोगले नौ लैरु मतम से अनौब पोट अमा अखोइ तसेंगना हारगदी थोलैबा पोसिंगसिदा एखोइ ngasi डैमेज मयाम अमा थु एको अरु एकतदी मयाम अमा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज एंड पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 अदुम लैदी को अदगी कोइ ngasi आर्म फोर्सेस लैबन मान अदगी कोइ तोंगाना अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967 लैदी अर अनलॉफुल सुम थोइ मयाम सिगी मयाम सिंगसे कोइना अरे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 लैदी सुमाइना लैबा मयाम सिंगसे XYZ मयाम अमा लैग्रे अदगी द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 लैदी सिगी सुम लैबा मयाम सिंग असिदी कोइना डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दा political instrument singse ekhoi chap chana kanogi legislative sings na seasonary bra aroga praja sing ekhoi masigi instrument singse sina de khangi bra andraga procedural law mayam se koi khangba mathau tarabra khangdragadi kari mangjai masi khangdragadi ngasa aina haiba political culture latragadi ekhoi manipur aroga lamdam mado natraga malem ni mang adam chakhut pa yadaba khunai amon leigani habda masi manipur oirak labra ekhoi koino da art and culture da sports da manipur si maming yam leiba chatpo oraga su ngasi चाउथोक चरमगसु मसि पॉलिटिकल कल्चर लेतब पोट अमन माले मियाम उरकपसे मसिदा कोइ प्रजा सिंग की थौदांग फिरेप अरुगा लेंगाकते यावरिब सिंग लेजिस्लेटिव सिंग अदगी एजुकेटिव सिंग जुडिशियरी सिंग अरुगा करि तोम थोई अरु ngasi फोर पिलर ऑफ सोसाइटी ऑफ वेरिबा इवन ममी टीवी मीडिया ना जो इंटर मीडिया अमोइना ngasi खनरिबा मतम मतम थोदो वतो खनर कांदा ngasi इवनिंग टाइम्स को कोबिर खनरिबा हाइबाइतबा कोइ ngasi यावजरिबा खुदोंग चाव ngasi एक्सप्रेशन फंगिबे सुमाइना मालेमद लैबा मियाम मांगदा ngasi प्रजा मियाम से मसिगिसु मोगी voice singse voice of the people is voice of God aibse karam kana democracy ba laiwak sta koi gasi ningu thumani aibse ai thamjaningi adamasi wahang jigi wahan thok lai do lamdam moina matam sangna amamada lagi do poto madu ngasi mari lenaba leader singna kan biu sembiu tawno khona biu na yaro round mai thamjaki okay yamna nungai je zakran makhata na haitare matam su asum chancellor haitare laksaningi badi tentak na su dum thambiu Manipur da the Meiteis sing the fat of Meiteis in Mizoram karigum Mizoram dagi thorak taraga the education sector da leramba angang mahirom yam thorak pasu yai oja mayam thorak pa yai tongan ba the employees mayam thorak pasu yai then business tor laiba mayam su thorak pa yai makhoi jina thorak pa taraga the government ge side gi bu orga su kari makhoi gi demokta lokhat pa yaba step sing laibi all the alternative arrangement kari gum social activists amana thengna bi pa kari lokhat pi ba yaba lai loina da ojana aroi bona thamanjaning ba amana haitare hojik si relief center da leiriba mi miyam ama awa khangliba sing asida adagi thengnari ba hojik ki oriba kanglufu ani ge irang asi matau karamna kari solution purakba yabagi haiba sing do thambi solution haide khoina political culture am lehba khwari number 1 mathau dai aro elected ona legislature on leiriba sing je ma koi se law maker ni khoi law violators na te haiba se masana na khang mathau dai maramdi ai khoi gi manipur legislative assembly gi manungda ai khoi gi kano da cabinet minister ani yauna elected makhoi tara
BJP family की तरेट यावना मकोई तरा से लांजेन नगर मिचेन ओइग्रे अदुन मखोइना मदुद प्रजा मियाम गेना वासक लबुद वासकी मियाम काव पोसक अमल लैब लमदम अमदबु कमाइन क्राइदि पॉलिटिकल क्राइसिस सागा कदोइनो रिलीफ केम द लैदिबा कांगु सिंगी रिलीफ मटेरियल खर थुंगबा चांग थनबा पीबा चाबा पुक थनबा थनबा पीबदुना मदु गवर्नमेंट मगी मथौनी नत्रगा इवन लेंगा को मगी ड्यूटी ने लैबदि यारोय अखोय प्रजा मियाम सु मतेंग पांगनी अम तौगनी अदुबु मदुना यारोय हौजिकति अखोइना ngasi education sector da education is the backbone of society education ngasi gi gap sing leiba sing do maduna thong chara kanda manu gap to meli education na loina yam maru ba thodang ama peace purpose ama pok loi lauri ase khoi akang abai apaw mayam na haiba de khoina mayam leibne every conflict ki solution se education da loina ma base tawe aduna husi khona new education policy 2020 na piriba mayam tungi manung da phaja one thok mayam aduga ngasi aina haiba the right of children to free and compulsory education 2009 da yaw mayam hauji khoi one thok like te manipur da aduga aikhoina haijening badi aikhoi education sector sida ngasi deal to biriba education minister se yamna matik mayai leiba haib tare ko lariki manga leiba misak ama oi hana mama sa IPS orangoni na khali ko ma delhi lemba aduga IPS ne khali aina ma police officer so umdi orami aduna ma orambani na loina magi police orambani na crime da kari kai lei education sector da kai lei education deal to khangamani aduna magi yarfam to bakara porong khra di yalamgani na khali aduna hujik yamna masi lanjendra ga leiba marakta leiba mahiroi shatra khunai gi punchi lepa converter kandaba government gi responsibility have do maruine education department education minister gi so khut ama swaida dakar oi swaida ne koina makoi gi chapchaba makoi gi mami mingjena tabagi ekoi gi face se koi mai da apaba athiba natraga amul papa have the mingjena ma natri imang de anchor na haibiraga de khangdoi ni na ko adumaina ekoi prajana haiba o mayam je mana khanga kanda yenga soi packet chirak chnoi thamjai aduga hojik tongane koi manipur manung du su Mizoram khatana the Mizoram tantroga sina haiba section khar dung uhum jeba manipur ngasi lanjener ki ba mayam lanjener ba mayam marak ta su ekoi gi school private institutions sing na su ekoi tongan tongan ba free and compulsory education pitop gi lauk thokre government na law gi mathak ta ko then aduga swaida ekoina larik tambase si tamdabi adabani war matamdabu larik tamhalle haiba mayam leiba sumna manipur se chawkhatpa aduga nungsi chanan leiba khunai ma tung the same jaharagadi hojik sida lanjener mayam se chapchaba compulsory education people mathau tai masida government gi responsibility to ne kona uningi ji swaida aruga private sector gi di moi lawom thopa lawri ko aduna swais da ekoi chapchaba ekona policy inter program do hojik swai ten matam da haiba ekona ngamdrga su hai tari government jat palai badu ekona yamna accountable transparent oina prajamiyam da sum koina uthopi bam mathau tai na ai thamjage aruga ekoi di education sectors di hojik government na piriba potse ekoi class 1 to 8 for sumaina school karo highway instruction p ngasi makta kwagatel area da ekoi gi kasampatu kwagatel khudakta ekoi irang thole ena school dum suri tharwe suma suma mayam leiba sing se loina mak ki thinjan bale ragasu school gi jaga sing do maduda karama makal gi production pi ge aruga government support pi traga like taman base ekoi not from class 1 to only class 8 aina pamjabadi from pre nursery grassroots gi horaga hojiki system patterns ya mo new education policy doing da aduna up to high level box se karama mo da kamai like taman ji gi habi pot chap chaba ma simbi da tagadi masi pot mayam ji de koina hoj telo matam da khanaraga madugi pen da mayam wakal ga su nuaite aduna maduda se even teaching profession da ge ekoina hojik tasengna chara thaktabadi yadabni na tasengna institute kharana di tasengna chap chana mo gi salary sing dum piraga thamba institute sing jo dum leiri like tawdraga su satra laktra su phi thi draga su institution kharada di waza sing orambada haiku manana yomba tolo haib tare kona hajabda lising mari manga de horuga tara phokna maximum people school mayam am to pi de basudum yawi da minister ba sina khogi hojik lei basing sida yamna hena awaba pot mayam ama polum mathakta polum aduga khoina makha da mai kanna yangaga khang achom thangala mathakta mi je phamalaga thambadona thambaga chapmana ba adum sasan oina hojik leire aduna khoina haidna ko khogi makha da sigi example de khogi na hangoi haiba khogi jiba se ekoni yong ekoi nga sai gi makha da mai thara kan magi cup amada mak amada hai tare ko natra magi container amada hangoi da hapchal ising ai ngri sum sogolan sum thamba sogatri buk tham maji mana khang ba ngam ba jaga bokti maji khang ga survive tawe adu ngamaktra matam da madu chong thoge khan matam da mai nga sai gi matak lei gap se khra wamun gi da chong mangam da man dum si bu do adu gi pot
कोई प्रजा मियाम सिंह असिदि मखारा थागलैब मैरी मैशाक मैयाम सिन मदु मैशा सिंदो मागी खांग ngam दब टेम्परेचर दु यौबई पोतु यौरअबनेब सिदगी खोना सोंथोकचगे खनबा अरगी नानथोकचगे खलसु नानथोकप यादब मदुम कंटेनर मनुंग यावबा जिके हांगोय मस माइना अहामगी टेम्परेचर खरा बोगदि 30 बोग 40 बोग 50 बोग 60 बोग मागी बॉइलिंग टेम्परेचर 100 टू यौदि बोग माते खांग नबगी पोत खांगगा लेजरमबदो ngamokta lasa sibu da maina koi kangsi sibu na sigado pot amada praja miyam jin leire aduna masigi mari le na concern authorities masigi sumba evening times ta bi bising da masigi khudong chalor ga madar lei bising da kitang bab ta be gyan tar kan da aho sector miyam je mena khona bada masa masa gi responsibility moral responsibility social responsibility aisha aisha gi dai ta khangna duty masa khangna ai gi duty du su adum tobi ba right khatang sik to na ta ba praja oina bot ani je tunaba tanaba yadana चट कदब पोट अमनी आई राइट कतंग सिक तब यारोय इसागी ड्यूटी सब चाना मसक खंगसी अदुबै कोई इरमदम नुंसी बसे चिंद नुंसी यारोय अदन सब चाना कोई थबन इमिन सेन आई माइ तंजकी थागचरो जकरन थंबिरिबसी अन फजा वाफम अमनी थोलिबा थौदो वाथो खुदिंग मक्सी मसा मसागी ड्यूटी मसक खंगदबदगी ngaktani हाइबने executive वर्सु judiciary वर्सु legislature वर्गसु even प्रजा अमा ओइरब फावबद मसागी तौगदब ड्यूटी मतिक जाना तहुदबदगी थोकिब थौदो ngaktani एखोइ इसागी ड्यूटी मसो खंगना मथौ खंगना तोमिनसी यामना अतेनब मतम मसिदा हाइतारे ओजाना फजा फजा वाफम मयाम थंबिरी मथंगी तांजादा मुसु हेना फजबा टॉपिक अमदा ओजागु नजबी खुदोंग चाबदस लौजगे ngasiगी ममी इवनिंग टाइम्स सिस ओजागे सिन मतम कयाम खाइथोपिरे हारगा ngasiगी सेशन असिदे सरुक याबिबिगी दमता ओजाबु सानिंग अथेन थागचरी so bior khuding makta ningsing jaba mana numit khuding gi haiba tare thokliba thodok wathok singda yumpham oiduna ekhona mami evening times numidang waram gi pung manga khuding gi sandok sagani thorum sing asida thokliba thodo wathok sing asiga mari lainana lamdam asigi stakeholders aduga social activists academician tongan tongan profession de leiba mioi kya ama pujaraktuna khana ne ne gi khudong chabada lojage leptana mit engta lebiu ngasigi damakta di punang pu amukana khurumjari